Zašto je Kalemegdan poseban? Kalemegdan nije samo park, to je arheološka i istorijska zona sa više od 20 vekova kontinuiteta. Na ovom mjestu su se sudarali rimski legioni, srednjovekovne vojske, Turska i Austrijska carstva i upravo zato je tvrđava rušena više od 40 puta, što je čini jednom od najčešće razaranih u Europi. Na mjestu današnje Kalemegdana Rimljani su podigli kastrum, vojno utvrđenje koje je čuvalo granicu carstva. Bedemi su bili izgrađeni od velikih kamenih blokova. Sačuvani su ostaci rimske kapije, grobljica i delova bedema. Tu je dugo boravila elitna jedinica rimskog vojnog sastava Legio IV. Flavija Felix. Zbog položaja iznad ušća dve velike reke, Rimljani su ovo smatrali jednom od najvažnijih tačaka na severnoj granici. U srednjem veku tvrđava je menjala ruke između Srbije i Ugarske. Despot Stefan Lazarević je 1403. Beograd proglasio svojom prestolicom i značajno ojačao tvrđavu. U to vreme izgrađene su mnoge kule, uključujući i najstariji deo današnjeg Donjeg grada. Kalemegdan je bio političko i kulturno središte Srbije u najjačem periodu despotovine. U tursko doba to je jedno od najvažnijih uporišta Osmanskog carstva na Balkanu. Osmanlije osvajaju tvrđavu 1521. i pretvaraju je u ključnu vojnu bazu. Na prostoru parka tada su bile vojne barake i artiljerijske pozicije. Izgrađene su nove kapije, kao što su Stambol kapija i Sahat kapija. Zbog stalnih sukoba sa Austrijancima, tvrđava je neprestano dograđivana. Kada je Beograd u više navrata prešao pod austrijsku kontrolu, tvrđava je dobila sasvim novi izgled. Austrijanci su je pretvorili u barokno utvrđenje, jedno od najmodernijih tog vremena. Dodati su bastioni, rovovi i novi bedemi. Jedna od najpoznatijih priča Kalemegdana je o pobedniku. Spomenik je završen 1928. ali je prvobitno trebalo da stoji na Terazijama. Zbog toga što je skulptura naga, mnogi građani i političari su se protivili. Zato je premešten na plato iznad ušća, gde i danas dominira panoramom. Kalemegdan je pozicioniran tačno iznad ušća Save u Dunav, što je kroz istoriju činilo ovo mesto. Savršenim položajem za nadzor i kontrolu reka, ključnom tačkom trgovine i vojno neprocenjivim položajem. Više od 80% istorijskih ratova za Beograd vođeno je upravo zbog tog geografskog značaja. Danas je Kalemegdan najveći i najlepši park u Beogradu, arheološka zona pod zaštitom, dom muzeja, galerija i podzemnih tunela i jedna od najposećenijih lokacija u Srbiji. Ako vam se svidela ova priča, lajkujte video, zapratite nas i ostavite komentar kako biste pomogli malom kanalu kao što je ovaj da raste i da se razvija. Pozdrav, do sljedećeg videa.